Imanye ariro burito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro burito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na ambia jinsa ni chia Afrika ya mochekera kwigulikiro kerune ekyo igabona togukwira ya mase yemeligo kumanya ale mulikire na kwa guchinguru mona sama gazeti yeli tukolia lero ngokona litukolia Alhamisi ikiwa ni TBT moja maridadi tariki 15 na mochi mutinyu gatano kabira sumu wako yo 2026 emambingi ya sana nyasaye kolire muna botambe ekinege kosi kyumuru buli Mominchori mimeye nkayimo gusikisi FM nchibuna botambe nguru kwa du omunya kerogo Mwanchomo tegereri na nchibuna botambe nguru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi bwana. Njema sana na Mungu wetu mwema anasaidia. Sahi gate n'umuya. Kinga kichonsi. Ere n'umuya. Obuya bwaye n'obwa kale na kale. Obwancha ni bwaye n'obwonge. Etogotebanga amabera ye. Gaki. Na haragere tutuli moyo. Tali nekerengo. Na endo maite ngwetera amabera ino bwanchani. Yagereta karu mwana oyo momemekero tu asaliti ali Edeni. Ngonde bwensi oramwegena. Tasira. Kolende. Anyoro bugima bwa kale na kale. Onyo mone na tabeta sense moya ita. Tata kataba bisa baraje gutumira bugara. Ngaki oro yaracha gutokora. Yale gocha gutokorobana bube. Lakini atogigwe. Kiagera taturuete. Totabura nuna babisa ba. Gaki. Niki mokia maisana ndigelie bitunwa. Ngai yobokoyi bwane burarwe. Obokoyi bwane burarwe igoro. Asomo nene. Oyo okorete ki. Oyo otongete igoro nensere byonsi biro. Maisa ye niki. Netaya. Ingana liaye. Adera bajale moyo gaki. Leta liaye nelimo. Igakurukoja sai. Tigatigale kubanya sai. Ile kuwa tam tena zaidi. Nakwambia baba. Sai durumuya. Mungina nara igukurukunga jeni rasugu. Iko kwagenda sa madeni suru. Gaki. Ita ke madeni bako. So ibi liyo kumura. Jeni rasugu. Jeni rasugu gakurwalia chisembo jirichia nkalia. Ya. Magoro mate waitoiga. Seironga iki. Chakira mata kokoroguti. Karunya kesenda tira. Utaraika itibonge. Katia. Akiri kwa kusuka maigeli yeta ni maya ako zakari yasa. Akoko choke junction. Junction kie. Uko kenda marani ni lego no jike ko. Banda. Wetwe banda. Okay, ka banda bono. Tigaya kwenda marani tira. Bono. Chakira kurumbanda kuika. Gotira bono kokwaso ile mbanda ali. Tira mbanda. Etani nyagonye. Etani nyagesenda. Yes. Bas bona bukabe kini bono. Komo koko be. Ikera ndensi bono kurabona bora base ko babali na nswekeka. Abo so brigadier ngai. Hapo sasa. Abo korokereri go ete moino jikoro res jangisho ya se ese lipo ya matonge begire. Steni anyaoga. Obi nyiga etaka para kora ko be. Asante. Ndawogo ika. Mungino ikwata akuruko. Akuruko general sugu by the way. Good listener of ours. Nashukuru sana. Ndio betinga data nije Mungu wali mugo jamu antike sikwega ndonko ba sama gazeti. Numaita kikonkoro. Kebegete tai. Kuruchinsa mujiri cya borangi. Manyete sana ase kaniselia ibwate kwa yelia tereta chinchoke. Mungu wana nari tato gototekera kuruke hancha ngo tigare radio nze. Ngakira nyale kana tike radio. Kasa yakurukunga Adam Boke. Ya kuruke hancha. Sema jiri cya kuria. Asante sana bwana. We Adam sinikipita hiyo route nitakupigia. Mtafute bana nipatie ka treatment pale. Itakuwa sawa sawa. Mungu anakurugwa joli diambo goronera gatabanga no ali meyo murobili Phyllis Bonaya ni murocha iga gatabanga kwa maiga mange kabisa. Embongi ambulance operator. Oli no montere wa ambulance. By the way, one time muntu murigie tomoreta ato tebinga igari ya ambulance ngakie gokora emirimo. True. Yes, ingikegutuka segari ambulance. Umaite bantu bagukaga ngaki igari ambulance gokorundo kigukwabe kwori ko yagenda. Ne procedure ne relie keroje ganetie. Yes, very important by the way. Yes, utamtafuta tumlete hapa siku moja. Ande mbonge tigebanya namba chito njirajenje. Kaga denchiri chinabwate. No mungaini.
Okwate teka matama lili mumira damo. Eke ombegyo. Togo giandaret. Ye magora wate te kwa gachuru waki. Omona kara materika karati. Ye dimu te kwa ndike hao. Kachiesa tata. Acha tuzame bwana. Tuzame. Mwacho motekele libira butambeje kwa ni bwate gazeti ya Taifa Leo. Taifa Leo gereje ki hisano ne ikomene hisano ne mocho mutinyo yo saba umwaka yo 2026 ilitukolia Alhamisi kyo basi ni TBT moja maridadi. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kabako kwa nene ya The Daily Nation. Chitariki ikomene hisano ne mocho mutinyo gatano na kabiro mwaka 2026. Litukolikoro kunga Alhamisi gose TBT. Throwback Thursday. Aya basi. Mbogi jizimi. Akira ningi mbogi rokerete mbogi jizimi. Hato herese keraracha. Ega kinto mulikie. Basi kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline. Rambo in the mountain. Rambo in the mountain. Igetunu ikia Mount Kenya. Igetunu ikia Mount Kenya. Aige gotebekana ngi yago kanonero. Esigikani. Abago focus obochorio boke bono bwacha kira sensemo ya Olkalau ndiyo county ya Nyandarua. Bugano gora sepeji akane peji gatano baka sepeji gatano limase bago tebaga iganga korengana nenchira siasa eligendrete gokorekana sorogongorwa Central Kenya. Ndiyo Obochorio bobwa Olkalau mbobe defining sana gati ye President William Ruto na boigo yokabero mokonyi mumuraiwense ya Kenya Muskeri Gadi Gachagua. Kweli kabisa. Bonsi babwata barwanirira no bale de contender chinene. Murwaniri bwe kiama ya DCP no murwaniri bwe kiama kia UDA. Right? At the same time eke ombengere rokonga elections observation group ELOG. ELOG yatebire nga chikura echi chikokoleka na sensemo Olkalau. Somehow ekero bagote makora analysis yabo nchire compromised. Hina nemba tebetenga actually go ba advise dinga kero kende ekyombi ya IBC keligere likero go sengenya ale gote niyo choliwo ekiagera ebintu mbire bya korekana korengana na barabu nenchira yo bumanyi bwabo bwo observe chikura ebira chiko compromise chikure chikachigandrete litikulia rero. Kweli kabisa. Walitoa taarifa yao jana. Naona imeangaziwa hapa se gazeti yega ya The Daily Nation page katano limo ndwe ranio because mukano ino yomo ndiyo bono muzuba tiga igo korokunga kinda itikulirita ya yega anderitsu and it was one of the IBC commissioners. Yes, na endo kabereki register political parties. Exactly. Ndiyo iga chieta seredia ya makamanya goteba iga ndiyo not every handout during campaigns is bribery. Okay. Gotaringa kire gento gekurugwa chingaki cyogwe yakire koko kirabenga igono kirabenga igoneri yaki. Kiamine timono goteba. Lakini chenkumetinga kiamine tikoteba. Ikoliro liyo IBC na ine takirigo come out clearly. Elinde ehatana nebinte bingeke kogokoreke elineri yaki kogokoreke mbuyole nakiora koromanya ngakia ko nataka manyeke natebetebo nakibono kengete wasi abuno wa ikisungu mukutikere ekiagara gabole tikunge binte byabete bikuruegwa meito nchiga sisirinda nkiango gaiga Olkalau pakemechere nebintu kwaroje bakamaguta yechingeni. Ndiyo. Is it not voter bribery agakana gateba no tali bintu byonse bire voter bribery. Mubungo nyali bali chache zairi chanda tali manga nani kiana bakuru muga sakuru chibesa tali kuru butuko igako abantu banyali bali chache chibesa ekore rebe sangre kale tali kuri mi kamera timba tiko senko manyala kanchiro nchogete egera bora jatali yagwe kanchogete ekera kuru chibesa chiria natemete kuburi wa maburi ngaki chibesa chibono kuru ne chiaki ngayogo chirusia akateba kate nabantu bane agasara kane kalimbwate inchekero ngo abantu ngabanda gatoba kolimbobe ngaki anyway sisemi kitu yani neli nataka kwira ngaki buna kwabo liri boli ngakiura akora umanya ngiko yakora ikirenga kia ine chikura osena sengeje bindi bigo chenga kiye chikura mukano ni gora sepeji akane vaka sepeji katona limo ase headline gazeti ya Taifa Leo. Nani atatamba leo? Nani atatamba leo? Tuko kondere constituency ya Olkalau wikigera bono iganerere focus asebono egotebekananga engusana nene
igera chiko bagati ya Samuel Mushina Nyaga wiki ama kia United Democratic Alliance nuri okurunga Sami Kamau Ngotho wiki ama gia DCP kiagera chibiche chirega igase egazeti ya Taifa Leo okaboko kwane gwokobe igondoche umurai wense ya Kenya Muske Dr. William Ruto abegete byara bibere igoro tingoma yego sine bya tutam lakini rwana teba bune bichere na Rigathi Gachagua no arokoboko gukuriga ekerobono chikura chia chakire gwakwa se constituency area Olikalau gotoka mia Nyandarua ensemelia ya Mount Kenya tima itiko senkwanya tari bago kamotegera Rigathi Gachagua ntakwane tekera hosted y'abantu ba KISII alibo ya wa Munyoro igoro na motegera te part tingi tkonyo speech ya Yonsi in full lakini hamaje tikuruta jinsa senke. From where I sit, by the way, I can confidently say this. Undibwensi urasi siasa chire moyo jinse ya Kenya. Utagete ku 100 Rigathi Gachagua needs a rethink. Nkwaro chigwa Munyoro liye kubona chigoso ime. I'm telling you. Chimatatu. Na hindo nyabantu bali naro chibagukwana ku Ruchi County ya Rift Valley. Onye ili nere bichere se ground ise. We have every reason to worry. Again, tonta te korengereria kemo na gwake sabu gote te korengereria nga gosoa su mate Kenya chikuro gwaka bobisi. Igonta gete kumanya chikure chigwa kukuru Olikalau. Again, tongirenta gete kosoma kurunga je toba machibwa ya sana. Ujisasta yabo tuko. Ujisasta yabo neba mambi yankyo. Akini ge tongirenta gete kosoma kuru ase constituency ya Olikalau. Igoro yogu wake bwechikura in this country. Ekero montare bene buno monto asoira sakaru mukaria airuri sakarago ategete komaki go joro murai ndegete komanyanga amachivu ayanga kiagocha ekiegera mwana siasa talima ali go como influence in any way tinko manyangi akore kurusika aro banyire gocha ime titete go chiabo ntete ko kanyama chibwe kerasokire nyuma ya monto kogenda gwake kurabweka ndo nasubiri hiyo kesho. Haya, tutangoja tuone mambo yatakuwa vipi. Mugano yo noora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo sabako tebanga Ruto Gachagua kupimana nguvu Olikalau. Tata chira Rastafarian. Asama zikania mane. Asama avira Yesu Kristo. Yesu Nazareth gangi. Akitokoje. Na mavira akale na gale. Lakini bono. Ngege. Eze ya itore ngia gangi morai. Ya tora vuto. Ekiagera. Ndo akane tentori goika. Nga yogoji. Aido goika. Aidi togoji. You're not going anywhere, bwana. Kenya is our country. And Kenya is our business. I'm telling you. Hey. Tata chirasta. Ntaye toka je kepi otoherere. Tige kutuaneza kesega. Toherera pi. Breathe in and out. Ndabyo motegere ligore Rastafarian. Rastafarian, maite Rastafarian ne dini. Yes. Kabisa. Una dini ende yonsiora kwane nse. Ni kweli. Rastafarian. Konye babegete kina sekigambiro. Bakubulie court. Ndio. Eanchere nyasore be legal. Ebe telili na itumeta kira. Ebe nga yanchira serichiko. Bono. Emergency ya Kenya. Abua sekigambiro igoro kya ruete ruling. Ego tebanga te kunyarekana. Ekiagera enyasore is one of the band. Kwa wajuzu kevosi yote baka kivote te kuyetumia kazi kanisa. Ijira Rastafarian. Compliment yo mugano yo. Yo compliment. Aqui não vai ter sacramento. Daqui vai ter vai ter. Vai ter tu quebrar sacramento actually. Aze kanisa. Yabo. Yabo yechira Rastafarian. Ekiagere yende bako te baka de mesaviu, de binto binto para unenya sole piwari. Nero bako tumeka kaki, odawo check up, degawo jenta. You know bono ne sacramento bakurwa. But remember na there was a similar petition ibune yaba begeta actually ekigambiro kikabanjira. Ntiyo. Inga abana bagosome sukuru bare Rastafarian babwate kirasta kiyabo. Mbabe teri kukuyingira. Batige mirambe kaya banjire tu by the way. Just like Abaislamu. Yes. Ngabako beke hijab. Wanafanya zile hijabs. No bagosoma sukuru. Walikubaliwa. No nyene dini yekurukunga ke dini yekubeka chiko pichinda bukuru central abakorino. Pia wanakubaliwa by the way. Iko natika nga litukulia Jumapili
nganyo mururi orege roots MC Masai son of a man the Kongara ole kajuada chako totevinga ki edini yenga ki okolega sikiati bwati bumanyi na uje dance tono mari nero yo mubaba okiri babo obege toro kiniri oboro kiriro ligoti rubwate chirangi chiri Rastafari red, green and yellow and black mono nguchirora Jamaica ni flag kidogo inakaya Jamaica na inde timanye tika montancha mbuere buya manye ngambo amate kibo bwate erege bwate paka Ethiopia kubagukwana sana Haile Selassie you know Addis Ababa you know gato muntu nali Ethiopia abarayi mbaro banjiterege nakinta ketekumanya na benga muna Congo bunokuwa na Democratic Republic of Congo automatically rumba pigwa lino ekorwa ekera babugia banke ba rumba no bakorwa ali Congo so babugia banke ba rege buya kabisa manyire buna jikuru Jamaica Kingston Jamaica Congo nero yakarugiru kalenga Kinshasa Kinshasa ile muchio karukiro Brazzaville nero yabwate dictator nene Africa yari kurukunga Mobutu Sese Seko kuku wa Sabanga wamekuwa pale mpaka akina Denis Sassou Nguesso ndiye kubono kusemo yale bono tipaso kwana kusemo yale but there was a story already on ya Denis Sassou Nguesso nakumbuka jamaa fulani tu asometanere primary kale nyasendalia okay urukuru ku Dennis na bale kurukanga Dennis Sassou Nguesso bana maneno makubwa sana ikutata igwa mugano ino rasipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo imbi nyiso asikanisa imbega kiasa mabera Kristo Yesu taliye ya Rastafari ni sukenga omoino diocese ya Catholic ya Maralal monkoro no motindi diocese yeye igatata niko yabwatukire bona machika maya yoko ba manage abasasiroti ase diocese yeyo fathers father ndio okay ina kibago tumeka chibese conduct yabo yani embwa yabo na lifestyle na kibamenyete na abantu bande inki gechangite gente gotebekana ngaba abasasiroti mbarega kurwa ase diocese yeye my friend batogekanire nemenyogiro yo kumia yo gotwara masai actually very extravagant kinyoma cyo kwirosa no bagutoka atako kwaregete agire yereza ta mugano yo tari ntwe sana bera Kristo Yesu gangana atebiro jera pakara areke no mugano ra sepechi gatatu gai ora sepechi gai ya gatatu actually da inebo ase gazeti ya Taifa Leo iko babwate bakabasubati kira against doctrines chie kanisa yake Katoliki mpaka yagere diocese bona imukereire igoro ngo yabatanene saba kubatenenia abasaziroti abasaba kubasuspend imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM
Ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Ndio kantiajira mazaji yake tu akalisha buduke katoka ne ili agra mchelula wana kora poliki bale warenga ngaki ngaki magana ya guchiko at least ke mugaro nurure nkai ga utaranya nyore ke umbekire ke mokia bali ke magana majike kurukunga Kenya Media Sector Working Group ndio igagie sokiri na gotebanga gaki abarikia magana magia babwente babekirwo oborendi boisaine na ande babwente gochererwe kero bagokora emirimo yabo wherever in this country. Ekiara banajye kibara manyendo kenderete. Exactly. Okay, a constituency yolikalau no manyendo kenderete sai media badechyo na media freedom igere nishline ndase katiba yense. Yes. Yeah. Actually ororoka ne gogochererwa mwana habari and bakabanyanyimba batakire to batole that is okoro konyora no na rioting abaliki bako basabanya nyimbo sema yabanyanyimbo that's where na bako onyenze da yetachire gochogana igoro gwatagarire to eburuka idage no nyorete Ford Foundation Ford Foundation nego keumbegete president yaragereti sana ngakie ya Gen Z bakoreta maandamano 2024 naikumbuka akatebanga nero yare go fund ya maandamano ya America tachita bakatebeseliwe tachita nanda America nanengaro akasaidie twetega igubono mu waziri wechinza Jessica Musalia Mudavadi oyo naendo rumo cabinet omo prime cabinet secretary abo ukirire sana of late ngakiatagire mtoto wana bono igaga achakire kutomo singanchira nere torakonyane na inwe Ford Foundation monyare go sponsor bonto bokega iga Kenya baere liengoli umuganura sepechi gatana kabira muraiweke magia jubi homokonyu muraiweke magia Jubilee Dr. Fred Okengo Matiangi akairigo chigo chaka etaro ya sorogongorwa coast raira matuko 10 oro watu rasepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo bono kogenda bosiopi ase epechi ya kane ni bwatoro watinga kibono omokenyo yo masiriti bugima bwa imiense ya America ekeriga ali ale kogendi ya siriti oboroso na goso ase likurumaime aba Kenya 59 niko basiriria magima abo so far asesegiye gandrete gatiense ya Russia na Ukraine abu bali kirie asaba na jeshi bense ya Russia mochoko tayo abu so far 485 bare toto ya ba Africa bonse bakule imeyense iyo ya Russia yenkorengana no robot gitomo no muriki wotamba se wizara ya mangana y'ichinsi chisiko. Okay. Edini Sifuna umaarufu ya yego ya chakire koleta wasiwasi na sorogongoro wa Western Kenya ande ntu atebeta agente kiki bono mugome kudana nera bangete guchikokora sorogongoro rwa Western lakini ne semekutana liara akolire igebwate following sana ebwata abantu abange meganda y'abantu bagochororo. Yes. So umaarufu ya chakire koleta wasiwasi na ende bono Musalia Mudavadi yuna kwa mukwana no murayondo koro ku Moses Masika wetanguro romo speaker we bunge ya Kenya chao kimotoni kisiasa. Sasa bro sikiliza muganole kaka sepeje komi ngwanyorenda sana. As we are speaking bono iga chichanjo chi abani bingwerere nchi sichigo sustain abanegera bachiko ikera abana bae kuiburu gutira chichanjo jiri bakuna koegwa njiyo my brother. If you need one, you need to part with a lot of money. Kazi. Mwaziri we wacheno na mwiguru of late. Obe. Ade nduale wanagurugo? Yes. Tina mwiguru of late. Hivi ndombia mokongera hake. Akamanya ako bomongora. Wikaba mongora hake. Toko manyanga ndo boti kyakoro shekerago chicha. So nabaraje kukwanera no n'iki canje ico makala nara mayasana ko tebanga focus on producing work ready graduates. What is the nature of our graduates who come out of universities? How ready are they
go face job world isika kero bago come out of university gende kigale sana migende kigale na ndenge bwate a challenge na sana imea. I have made a dreading observation ndege ngonyo lalipa kangu kwa ndraba sai by the way ngukwa na ndege nteke botambe ekero wachire out of a university tiga kwe limit inga gota getonyo le gasiere relevant ndege ntukelio somerete kengima in the current country yetu ya Kenya bono gatibu ati mochoko iyo igore mind yao koko sokuru asi university kerora asi university karakari soma skill yende rago konye gwe sustain utaranyole gasirio somerete my brother inere Kenya bono gatore accept it deny it tuma bakomudinyi gorando iranense ikina kiekene ngo batebi gaigasiko otherwise osakwe limiting anchene university na arwete njene graduate igonta gete nkanyete serikali ya Kenya ngemirimo ngenda obisi ense toroja abantu bakwegwa marube my friend ona yo bwalimu kolengana n'abahiri n'enchero umuntu amanyete umuntu korole bintu bigo trend ganganya le borwete besegete ngayege ntukirikia rwete ngekero TSC kulikego ibona yaike mwaka gete umwaka bona abantu baganyerete noyo ngayege ntukirikia achiete okay amaruba ayo konyora babunge babwato ko ngamabunge ngone ngayakorwa igete bero bakulika nege kyombekere chinguru teacher service commission tell me ngaiba kurusia ngoko ba ngakibako yanyora ikekera ntonye ngo mubunge olirule moto talikiri ngona yeke ote yore moyali Moro linde. Bone gazi. Hiyo kitu nalitianga wasiwasi sana. Kazi ipo. That's why we need seriousness as a leadership yetu ya Kenya. Wataka kwa ni ministry kwa renke. Kwa ti usuke gorofa roga ki. Dege change. We need a seminar, by the way, not even a seminar, special program. Ono musikinara wa mokoro jisemo jirichie Mombasa. Iga kwa ndemi nduvyugo kumia akoro kwa Moses Karema. One of the gentleman here, let me hold it Italia. Yako tebanga, I graduated as a teacher, but sai niko self-employed. I have juakali and it is sustaining me. It's a good idea you've said. Ono ligerelio mongwano yo korokwa Nicky Mwendwa. Nicky Mwendwa was actually a president ya FKF. Yes. Sai chingo kago tukabwa the project yake naifuatilia sana. Yes. It's a very good project. I was listening to a professor gete ko Tanzania. I'll share you a clip after the show. Yari gotebege ntugete gaki. Igate betenga onyama goso nara akoleta manene. Nugo twara masoma mangi baka karukwe professor. Bona asenara atari go fiti asege je title hiyo. Deal nera lenge gocha go strike asege tagete skill. Lakini omuntu yo igusiku komoega asi bono professor ngi babono. Na kibono cha kobe MC amatangana. Warorere. I'm telling you, aga agi gento gete kangi gorobongo, I'm still digesting it. Tinda tiga kwane ndonacha kukwane kia tinda tikorra kana no muntu gopinga ebintu gete. Lakini point yenjerera kwa yesa teje tibuna naracha kubeka naracha kusalia ubate kwa yeka ichinguru sana of course that's manyeka kwa yeka yake edosio bwana tengo moita era cara kanywa ya mata mstiri ajo ya mata mstiri kwa rabu tu kirengima una no le pasa vetega monta de vetigo con bwana mwana saizo eliogo vaya ko bwana akebaka mwana kama gojora ngome tisaizo tiliogo akasaizo mwana. I think abantu barostisira bujia bana abantu barostisira bujia bana na bagaini omongora nara ega by the way egenteke yale delivery la ziti ya tabanga bidding sustains me before nianze kufanya kazi. Ebintu ebyo noje bintu bitoko bega dudusiga noma tengo ko virosi ebyo ni mmaito mungwana sana kwa Rumba Kevin. Mwalimu si mwalimu ni mwalimu ndio na kile anafanya hii kazi my friend and it's sustaining na rojus wale ni principal yaye
Anyway. Kina kilikia Mackenzie mungwana naro ya mukuru kwa Moses Karema umanyeka ile buna Charif igatebe tungukure lakini bono gasoketa sebo siwike kambera gatebe nga moyonde na bonkorwa borori gasike kambero katikati ya gazeti yege pull out yenere kurukunga CBE Connect yege gocha litukulia Thursday bamulikete goro yabana na babere bakwerokereria ubo skill gete bwate nende getwara gukwana in fact mwanafunzi naro mulikere gaiga so far umanyire koros ya chi pancake asago teba bweko monyene one of his of her dreams actually tiamukoti mnago teba gaiga igago teba nga I hope to own my own bakery. We know one of the junior school, born as you're speaking. Out of a skill, you science, even the via, we discovered it. In fact, already, yeah, no, very unique queen cake. Sakura, Siga, nilimuona huyo. Amepata njia yake maishani au hajapata bro? Shaiona tayari. Ndio umuhimu wa CBE sasa. There is a person I know in this town, guy ya Busongo. Urizaine tigasi nene sana. Asenge ncho yokoros tikeki nechitenda kwa chabire chinyinge. Paone gabwata very successful. Bakery yokoros chikeki na indali gete paka bantu otari goroko unless ne special order gete rule ye chi county go chigoro. Ade ne biashara guri. Ngao chakoro. Igali yako gadi ndugu yane. Skill. Basa ebato tegeretere mambia. Find a skill. A skill pays. Mimi nimemaliza za kwangu bro. Engu sana na bado negende takatienzi ya Iran na ense ya Amerika kuwatikana na maguta mono roboti noro asepechi ya gatano watote gazeti ya Taifa Leo. Abantu bakwete meyense ya Thailand kuwatikana numuliro bwateka asumu chumone Bangkok yaikire abantu 30 na babere as we speaking now. Is it Bangkok kama ni mji gani Thailand? Wanajaribu kuangalia hapa ni Bangkok. Imefikia 30 Bangkok Thailand. Hiyo ndio capital city nafikiri. Leo ndio tukulia Alhamisi. Masomo na kwa nile kuna magwiji wa lugha ya Kiswahili hapa, kuna Guru Zdar Wala bin Wala nindo chega lero bakotebanga swali la kudurusu katika nguu za jadi kitabu kia Clara Momanyi na boigo nindo chega athari za pombe katika kila mchezea wembe pambazuko ya macho ya wanahadithi nyingine kia Professor Luthomia na bitugi matundro na bara Professor Iribe Mwangi gatia balikiwa ndero chama cha wanahabari katika shule ya upili ya Mavoko Boys county ya Machakos na ile kwanire gaiga kabisa ndo cha wanafunzi na wale gaiga segeserugi chikosoli na bagosoli bwana timu ya Argentina walinyuka timu ya Uingereza mabao 2-1. Nilikwambia jana kwamba Argentina itashinda hii mechi. Na kutangulia kwa bao kweli siku lewa. Manake Muingereza alitangulia pale kufunga lakini mwana Argentina bwana alichipanga. Na alichi assist chance ni cha Lionel Messi. Lakini bone keroko lile mpira wa Argentina na Spain yebao chikomera nero. Do we have time to analyze again take maybe Mambia. Kera ya final Sunday. Yeah. Imeanenchira na reme pire yebere. Huenda Spain ikabeba ili kombe. Lakini pia before niseme kwamba Spain watalibeba kombe hili osakoligererio mupira Argentina yake dali arabantu bamaite gwaka. Ikiagira Argentina ya bereke go struggle no go qualify. Kurwase group stages. Actually ya ambete go soka. Garumonwa. Lakini mbage to mupira mu yigoro. Especially gepili ya kabere. I think karoba umire team nerere organized. Yes. I think enere game bono Spain ya go sorry France because eba manyanga boko bangira France mupira ngo bakolere. Bono inuka be speed era ni chipasi ya sobwa ngo confuse yabantabe. Baba Mbappe mbaji koroka na bosenge team. Kwa ni gusa unipe ni guse ni kupe. Yani one touch. Ege pindi ya kabera Argentina yake to mupira mokongu.
Mungwana rokokoso ni timu ya Chelsea kwa Enzo Fernandez. Alifunga bao safi. Alafu mungwana yo is it Martinelli? Sijui anaitwa nani huyu. Aliingizwa na yeye pia akafunga. Lakini baada tu mpira mu Argentina especially kipindi ya kabere. Mbabu ete tatuone finali itakuwa vipi. Lakini itakuwa nzito sana. Itakuwa nzito. Itakuwa nzito. Ize ne gosolio montata wena dikomocha. Singi nchiyoko kia maiso. Nafikiri tuingie kwa Dondo. Leo yetu yamekwenda sana. Leo sitaki kuleta nzito sana. Mbona bana? Sasa nilete raisi tu. Tuko katika mambo ya siasa. Okay. Mungwana yo momo sacha bwe miaka ya igatwa na hali people akeogia ngangoli yale kirugo kiasi ya MCA kenze itorade yes watu ira rero kai no nate bara kino do anga ya gandigere linaenda sentunda yendo mutamba ona okay konoini bomet ga konoini bomet rugura yes warakate bangoli yale kirugo maete una kwe ogiringa ngoli yole kirugo bantu mbagotumetio tebebo naye gwate bagagi inche ndoche buna ne pimire ningisa ine ngokoraki ngoligie kirugo tata abantu mbeso getirimo bakayura ngati turarumura yoyo gochiko tebiro koligie kirugo bagaikoe mambie ye mochinsa ibere baikire abantu iga baisaine bantu baisaine na mbingi ya bantu bakayigoriro gita bagasoime mungwana uri goturo batenga bageni bahumbara litukiriro libachite litangani akabageni buya sana na inde mbasogeti busa kiro muntu akanyora ganta kwira na igo bakaranga kai oye na isa ine bona ali serious kira muntu akatokorera binte bije taiko likero geke bakabaje ambassador bakaire ujumbe siko ngali setu agenda duageni gugoro tuabangu buya bakecha entuasi bambuya tole muntu uri nekorera ne uri nekorera na isa ine bono kuri burai tata bono bakaba bakogenda bakwiruri mambi botambe no bakogenda mungwaro litukirimo bono bagachata bugati kende awaereiru gatebi mukungunga abatebi anasoka kagasokera umurangu magega akagenda ekeragenda bona abantu maite mbali kwigena mukungera tabatanga mura tarasoka morete kurunyumbabu akabatebi hatayo bakamwa bakagenda litukiriko bwatira nde bagachabo naenda akasoka the same bono mukungu akateba ng'abantu abakonche kwikamba bolia maboli kera bono ngoja gonchanda bali kigaiga akabata bono inungwana kukorana ngasukali monde tena ni bono mugura gocha bosa kumwacha komorora rinde mwale konde tena yani igata getaba gechiri inde bagende munyalire rera joro mulemba mungwano liyo kale koirana andata itukumo ni mukunga ngakyokorana lia bantu benana bocha konga chikura ngakingo boirana libobe bono gento batagetaye kweba chire kwachire njenga kikwata getembe jeno mulembe nari kuri engusano ne kababu mukungu akamatebe ngabono kindly ayeliolie kerota iyo tangasa toyo soka sikote bo tangase toyo akero monta amanye toyo kera nchibone gasi yankongeire ga iyo kona kotebia mando nakona kubagenia bantu taikende bandetera tai budget bwata bono chibe chialire ga bono nane bese ngo chekuri le ga tokoro ne sukali ga ibole kakingo bango batebia kero bago changa ngo chisemi aya muntu ngyo korosera kugenia bageni bantu bali bagochera umbenga naika ngaingurusie ndagera ngo ba ayetangasa gusote batikire kuri ibintu bya siasa musana ne gabo musajo lia karosa akaenda akarati muka bakabona tarabuka yankwa ne gadudu siasa ya magianda manene chibesa siasa chibesa sechi campaign omontorete chibesa sechi campaign la siasa chiense ya Kenya my friend timaitini ngolenge nesa chite go chingai. But let me tell you, okoburu gwe chibese asechi campaign chiake siasa imense ya Kenya ndio kwali nirense ya Kenya barayi abaya bari gocha gokonyese kwali nire abarayi abaya babwate chi idea chingi ya cyari gocha gukwamura abantu my friend amagenderera korekana atari gocha kororoka nenzeye asinge nje batabwate chibese they are not in leadership positions asinge nje yo gotatwara chibese ikogo tuara chibesa in this country is a factor ekoba considered ekera ko murai because a president ye timanye tingoye begeto
ikabege kuanga omuntu lazima ato ikende abantu mbalenga baboire gosoa siasa barocha gokonya Kenya ye nonye nkuru azobo MCA nonye nkuru azobo jumbe nonye nkuru azobo woman republic aba no senator Kiango asenge njumba bwati bese but bale gocha goikaransa sekiroge ki my friend chi police bacha korosia cha gokonya nseyo completely lakini umuntu omokoroga korukuru ebyakoni ntumanye ti ubwate chibese acha abantu chibese aye gwekeroga agende tata cha bunge iyo lichikokori igwetigwa tayo. There is nothing which happens in our constituencies as chi ward jade as chi county jade nganje ngire biuro wada ivaida no munyagitari azirari ngararenga ki umunyagitari naro tarari kusai obwate gintu getekangagia onjorere binde njere yo gukumi lakini tabwati moirio kubwata koboka mubeka agosabu 400 yakuruzie 400 1400 eliyo tumekere gosine 800 gosoma ekosi ya yose milioni. Tell me bro mwalimu na ngenteke kia mahaki by the way negento kigo kumisana abantu bata understand it ya lakini hata konya bintu no bukurumi bono mateke kira manyinga imira nabokera akano bakenya bakane ena agothetiga tia twale ministry ya corruption nonye twasinyiru kurwani corruption twale ministry de magana corruption yego totenga chibezere ngabwasagererio mwako ego sebe grades chibukurumi kiana ngakiba otogokora kagi tell me egera njetirio chingo kurumi tato rata negoro soere bari tayari umuntu ari nigari buri disaga abigiti chwara guika amanyete nango ikaso musikali ebese yaye musikali atararengerera kindi giyo ziro no check insurance bosio bakora neteka tabwa bia zara gari iyo agokoragi imokia bande ndo kagijo bragu no siekire ayaya kagijo bragu no siekire basikali bali bosi migana kabisa abandi ikigulini we pikipiki tamboke road block omontereba abwati to murangu no gokurusiko komongo gendi kore toko sobi go driving steering kubwati go senti akwota to what erega okoboko komo isiko kuri gutarire to murangu kuri steering kuri bosi abantu bayigire ate terebe kuri ya se garage kamera tekeyo ore botaje egasi enenkongo ena gotebika abantu mbale boneka batayo in power lakini bareko ba in power Kenya yanga ya change asenge nje batabwati and I think sahi brigadier tusokonya rumurayi buno higwa kwana tima idia sare ngai ne formula ra tumeke kumubeka onereri tidate barona babe tiri gushira ini iyo lakini oyigwate ba characteristic yigwate batoko abakenya barabase kwiba baranga bazoire nsengao exactly chinseji bano chiko abagosoizenya nganto ikireji birengo by'ichinseji then it will be possible asege kekinge mono yes hege kekinge sana I think abakenya they are hard working yes abakenya nkorosi bale chibese enchera chiko ba manage nase chiko circulate nakike tigambwe kani ndigwate bano murai mwai kibaki ndio ama ete binte bigwateba exactly Kenya we have resources exactly we have abantu abangaini bae chi docket batedere correct yeah CDF njajete from nowhere ere moye exactly chisukuru njaro sitiko senjirosiri free primary education ya lengo free primary education bana bako ende school gosoma abali mbalenge serious yes abana mbale weta madem I'm telling you and during Kibaki era na roje school jiko imon yeah yete boy na roje jiko imon to be very sincere estari chipiki abana babugata bako gende rochi chake anganga ibale tebi bone industry aba bagutumika sayi abana siasa batete kumisiusi anganga ibale mwana siasa na ronya kolete genteke yao na kero kirete influence sabana siasa asabana bale boda that's why I tell you abantu ba boda iga bali soba bategerete mambie sector linjere ya pikiritika batike ko yekorere gosori mbaba se ko abana siasa liba kababinyi baswase sector yabe kogera bagosomia abana babo mwana siasa tayo tatora kwa kadiri mwana school fees I'm telling you mwana siasa tayo rako enda gira go sustain mwao but the money you get each and every day yokubuka ni big yao na kigendo bwegenete umuntu akubolinga bono iga nita yiteko ko loan ya 100,000 nkiora mode yo bwate ni big
akarugi bugukane yaka Professor Patrick Loch Otieno Lumumba, PLO Lumumba, the famous. People with ideas are not in power. And people in power have no idea. People with no ideas. Oiro ngodeva. Kusinga ngodeva. PLO Lumumba. Kwa mukwoti. Yeah. Nilimnukuu. Na huo ndio mwisho wa nukuu. Nimbo atigene ngome. Gendera ni musike. Na diaga. Gendera ni rosema. Na majikoros. Gendera ni rosema ngana maiya. Tuakoda ni minte. Ina bwate ne atende ne shuru mwacho mote. Ya taifa leo na bwate na. Ndio atinge ko balo ulkalao. Asubuga ngesana. Tobe tokuru updates. All right. Gendera rosema ngana maiya. Tura ko de KISII. or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view.